Tigasat. Napalabas, naamuan ni Baliko ka ni Monre as ibibiyagpay ni Samuel. Isu akas taon na iti si Daw tilakay. Ado kumapay ti damagan na iti baro. Ngem na panunot mo ni Monre, asaan gayam arumbeng ti panangibagana iti dayta. Nagkid daw nga rod iti pamakawan kani Panyang, gapu iti naramid na. Ngem nakuna ti bakit, nga awan ti anyaman na. Tapanawanan tapno maamuan ni Baliko ti agpayso. Kabayatan na, nagpakuyog ni Samuel kani Lovely amapan iti simbaan. Ngem apag isumet anakita ni Angeli dagitoy. Bueno papagayam, at tuyen tituloy tinobela tayo ano pauluan. Tigasat. Saan ang mabalin adyang makita da Nana Lovely? Kasano ang nagkuyog da ka ni Uncle Samuel? Buisit. Ayan dangatan. Agmaneho aklat ta. Barong masurutak matlaang da dya taksi. Kasano nga ta nagkuyog dagiti dwa? Isabdan ko pa lang ti kotse. Amang ano napatag na awag da ito eh. Ni Mami ti umawawag. Hello, Mami? Kumusta ka dita ni Iha? Kumusta dagiti negosyo tayo? Kumusta ti mansyon? Sarsarong karam ka di matlaang dagiti negosyo Iha. Mami, sa balit ibagak, maipapan ka ni Uncle Samuel. Ha? Apay ni Samuel? Nakitak itay laang, Mami. Anya? Sa dino? Oh, Iha, agam ang mangaw kansan. Kat no nabayagan anatay ni uncle mo. Si bibiyag ni Uncle Samuel, Mami. Nakitak itay laang. Si bibiyag ni Uncle Samuel. Nakalogan da iti taksi ka ni Nana Lovely. Anya? Iha, agtagtagainap kansa. Natayan ni uncle mo. Kan, kasano ko mga kuyog da kan nilabang, kat saan damat nga gamam mo. Agtagtagainap kansa. Ayan mo, aya. Nakitak nga rod, Mami. Nakitak a talaga. Sa anak nga agtagtagainap, wano agam amang laang. Nakaturog sa tidaram, Iha. Agmurmuray kapay. Tabaliwak ti umawag ginton madamdama. Hay. Mami, mabit laang. Buisit kat ditikas to eh. Imposible nga al-alyan ni Uncle Samuel tinakitak. Nukastaman bilang, apay apati ni Nana Labang kat nakitak. Natay ka di mutan ni Nana Lovely. Ay sumgarak manan. Buisit, nakabutbutong tikas niya mapaspasamak. Saan ak agawid di mansyon? Mabutang ak nagmaymay sa jay. Inak makiturog iti balay ti may sagayam ko. Imposible day tangay bagam, Ariela. Jackpot yan. Uray siyak, Roko. Imposible asibibiyag tinabayagan anatay. Delikadon samat ang ti kasasaad ni Angela iti mansyon. Mapukpukaw nan samat ang tilimbong ti panunod na. Tapay apati natay kat makitkita nan. Si Kamat, saan mat siguro? Dinakmot pagdanagan Kastoy langarudan ti mapaspasamak kadata. Kalpasan na. Mapukaw pa'y lati anak ko ti limbong ti panunot na. Kasano tayo laangan no kasta? Posibla mapasamak day ta, Ariela. Ngamin, agmay-maysa ni Angela ijay mansyon. Siyempre, awan kasarsaritan na. Ken sigurado nga agparparikot mat day jay may papan iti sitwasyon ita, Ariela. Ma-pressure lakit diti utak na. Iso nga da posibilidad na mapukaw ti limbong ti panunot na. Ay na, saan ko mamut Jak kayat mapasamak dayta. Jak lakit di kayat mabagtit ti anak ko, Roko. Saan mabalin na mapasamak ti kasta?
Ay nahagyam anak, saan na ta nasurutan ni Ma'am Angela ay Sir Samuel? Nagdanag itayan. Nakita na to ka din ni Angel. Ata sinurot na tayo itay damaw, sir. Ala, mabuti nga kinipanyang. Inyo na'y unay na asaan tarum rumor di tayo, ngam nagpilit kamot nga main, sir. Kawanan nak. Siya tunti makisarita ni Panyang. Ay sana, di mo ibagbagakin kwa na ti irurwarta. Narigat no agiliman ta. Tapno amo na ti araramiden na. Anya, Sana balid maong tanta. Basta santa nga agiliman ka ni Panyang. Tata Malyong, siguro, agdan sa balya ang nobyo ni Anaya niya. Ha? Ay, nawaw. Si Kamet. Awan. Kat no si kalaing tinayat na. Ay, nawaw. Imposible Jackpot yan dayta, tata. Kat no linuko naklang ni Anaya. Saan, Barok? Ay, nawaw. Saan mo nga ibagbagaday ta? Taawan ti kinapudno na. Kasano nga awan, kat inaramid na nga rudan. Ay, nawaw. Saan namit asineryoso na dyan nga imbaganakin ka? Ay, sorry, Barok. Adabasol ko iti dayta. Ha? Iso, forgive me. Gapo kanyat. Iso na ibaga ni Anaya tikas jay. Ay, nawaw. Ta siyempre, pampanunutan na ti pagsaya atam. Amangan ngamin na may sagmak ka no saan tayo nga agsina ka ni Anaya. Kanuray siya ay nawaw. Ay, pinagtaan dak nga bindaro ko. Ay, nawaw. Imbaga dapat tayo dak. Iswa sorry Barok. Ay, nawaw. Tata, Pakawanan nak Barok. Ay, nawaw. Basol ko ti amin. Basol ko. awan mo't basolyo, tata. Ada. Ay, nawaw. Basol ko. Ta nagbalinak anak kapoy. Nagbalinak atakrot. Iti day diagundaway. Ay, nawaw. Gapo kanyak. Nairamraman na tiyan ayat nyo kani Anaya. Ay, nawaw. Ala, di kagsangit Tata Malyong. May anak lang ngagsangit. Ay, nawaw. Tapno mayemkas ko tinagan sinti barukong ko. Surya talaga Barok. Ay, nawaw. Amok akagura mo ni Anaya. Ang aklunek. Siya tinang riribok itinabara. Ngayon ayat yo. Ay, nawaw. Guston saan kayo ngagsangit, Tata Malyong? Pang-aasiyo ko ma. Nanapanyang, adda na ibaga ni Tata Malyong kanyak. Numayatak ka no, agawid ako ni Jay Mansyon. Tasak ka no ti adda karbangan ng agnad ijay. Saan mo, Ray? Di ka pa'y lamap-mapan ijay. Ha? Apay, nana. Ay, unay matinday siya Amalyong. Amo na delikado pa'y lati sitwasyon mo. Ngambaunan nakakit din amapan ije mansyon. Ha? Numaminsan, saan mo't nga agpampanunot day siya Amalyong. Apay, kaya't nakangay sagmak. Awan ka no mo't da mama ije mansyon. Isudak ni Mang Roko, nana. Uray pay, ni Angelita da ija mansyon ita. Amang ano niya daramidan dakan ka ijay. Agbiag kamot nga uray awan ka ija mansyon Agpada tagayam, nana Panyang. Uray siyak, numabalin. Jakon kayat ti agsubli ije mansyon. Agsublikan to ijay numadanon ti umno a panawan, Barok. Agam no kadag ito'y delikado pa'y laeng. Nana, Kan may sa. Di oray man awan apulos ti tawidam ija mansyon. Kat agbiag kamatlat tamon, Ray. tamok matiag trabaho. Manggedak tapno daw kartak.
Uray saan ka amangged. Agbiag kalata, Barok. Ha? Mabalin ayamat ti kasta na panyang. No sa anak ngagtrabaho, pangalak nga iti kwartak nga igatang ko iti kanak. Ado, timang tulong ken ka, Monrey. Ala, kababain mat sa anak mat abaldado, tapno tulungan ti sabalya tao. Kabalak ti agtrabaho. Basta siyak, jak kayat ngagtrabaho ka. Jak kayat ngagbannog ka. Uray di ka agtrabaho, mabalin, tadaak amang tulong ken ka. Talaga sa balin ti madmadlaw ko kininanapan niyang. Kaslay mistrik tupayin kanyak. Numabalin, di na kayat arumwarak. Ti kayat na, nakabantay latta kanyak. Kan, apay akas jay. Di na kayat ngagtrabaho ak. Uray simple lang nga trabaho, di na kayat nga ramidak. Pagbalbalinan nakmata na senyorito. No mabalin pa'y kitdi kat subuan nakamangan. Ngamjak mat kayat sa anak mat nga ubing abasit. Kun awan kami mata ni J Mansion. Saan mata nada kami tibos na. Ngam apay ngas asikasun naklatta. Kan numabalin. Di kayat na. Agkuy-kuyog kami latta kanayon. Nagadupay dagiti gat-gatangan na kagawaak. Kan awan mo ti trabaho na. Ngam apay akas laado kanayon ti kwartana. Tsakmat amo ti sungbat dagiti saludsud ko. Ay, sa anak ang makaturog Ado ngamin ti pampanunutak. Pati ni Anaya. Saan ko ang malipatan? Uray pinasakitan nak. Pampanunutak latta. Apay akastoy. Sanak lang aroden alab. Apay alab ko latamat. Malagip ko dagiti imbaga ni Tata Malyong. Agpaiso nga ta dagi jay. Ngam no agpaiso. Apay nga dinak man la malagip ni Anaya. Di pa'y ag-text when umawag ko ma. Talagan sa di na kon lab. At dan samat ten sa baling ayatan na. Makalwaak manen. Numalagip ko dagiti imbaga na kanyak idi. Kasla nakarikod dito'y panunot ko dagiti abalikas na. Para iti pagimbagam da ito'y nga aramidag mo na Yak kayan na may sagmag ka. Iso awas-wasan tanti amin ka na. Nagsakit di barukong ko. Tunggal malagip ko day jeng imbagana. Jak maliklikan ti agliday. Kat makalwaak. Hello, rukaw ka na kan. Hello ulit, Tag. Adanay baga ni Angela iti inana. Nakita na kano da Samuel kan labang anak kuyo. Anya, sa dinaw. Diyak mo. Basta nakita na kano nakalugan da iti taxi. Ay, Diyak patsan da jay.
Tamok mat anabayagan na natay ni Samuel, saan ka di? Ha? Wah, kaanakan. Saan ka di, ulitag? Natayan ni Samuel, saan aya? Wah, wan. Oh, apay akas tati sungbat mo. Kas lalanganin ka mang sungbat iti damdamagagan ka. Sungbatan nak iti diretso ulitag baliko. Wan, Rokaw. Wan. Nakitan sa ni Angelita alya ni Samuel. Wan siguro Kahit kumusta tibilin ko ka, ulitag. Narugiamon? Wah, aguray pa'y. Tadyak pa'y mataymingan ni Munray. Kanayo nga ni Panyang iti abay na. Umat atipil mitlatan ni Panyang kinkwana. Apay ngamin day tapan niya ngaya. Apay adi na masinaan ni Munray. May samat day arupat kwarta. Ha? Siguro namuan na ni Munray agdawit iti kinabak ng ti amana. Iso adi na mapanawan. Agraraman mo't day ta amamirmiraot. Yak amu Rokaw. Man nagibiyang day tapan niya. Nga ura iti pailaan. Kabarbaro paila babaunan iti iti mansun. Ngam ko namlan asino namang bambantay ka ni Munray. Wan nga. Nubaunik ni Munray. Ung tanak ni Panyang. Ungtang mata. Pagsasawam kiti, tapno saan nagruam. Ay saan? Tamangan no ipulong nak iti kabsat na. Ora sino pa iti pagkarkarit na itabakat. Awan kabuteng ko. Kaanakan. Awan gayam. Kaano nga umay ka? Tani, awanan ti abastumi ka ni Ariela. Taymingak pa iti mangala iti abastoyo dita. Nakasipot ngamin akanayon ni Panyang. Di ka man nagputang iti daytapan niyang ulitag. Siyak titong palam, saan kat aday taabakat? Wan kanakan. Ay nawaw, Panyang. Nagsubli ako ni Jesyudad. Umayak tumaday na maminsan. Sige, Malyong. Ikuyog ko kuman ni Munray Jesyudad. Ngam amaw, adi mo palubusan. Takas tatimbagaan na kanyak. Ay nawaw. Talaga adya kon palubusan ang maisina kanyak ni Monre Malyong. Ure anyapay ti mapaspasamak. Ay nawaw. Talaga sa balin ti madmadlaw ko kan ka. At lunag, nga medyo adabasit pa nagpasugnod ko. Ay nawaw. Kas lang amin dakdakkel maten ti karbangam ka ni Monre. E dinto tasyak mat ti binilin da di Sir Luisito amang taripato kan kuana. Saan ko kano abay-bayan? Iso nga ikuyog ko kumaigi balay. Tapno mabantayak latta ijay. Saan met nga minamabalin nagtali na edak dito ay nawaw. Tadamot nga rod trabaho. No adda karbungam amang bayabay kan ni Monre. Addamot kanyak, Malyong. Kat panagkunak. Dakdakkel ti karbungak ngam sika. Ha? Anya ti kayat asawen ni Panyang iti dayta anaibagana. Gagayem, di uliwayan adenggen ti umadanin panaggibos ti nobela tayo anapauluan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, imbaga ni Angeli iti inana anakita na ni Samuel, ngem nakuna ni Ariela nga amangan nagtagtagay ni plag na itoy. Tatiam muna, ket nabayagan anatay ti kabsat na. Kastamot laeng tinakuna ni Rocco ken ni Ariela, tapat tsinda anatayan ni Samuel. Bayat mo ti panagmaymay sa ni Monray, nagpampanunot da itoy. Ket nalagip namanen ti imbaga ni Anaya ken Juana. Ti panangisinanan iti daytoy. Isu adi namanen nalapdan ti nagladingit. Agsarsarita met da Malyong ken Panyang. Bueno papagayam, adtuyen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tigasat.
Saan nga may na mabalin nga agtalin na edak ditoy? Ay nawaw. Tadamot nga ron trabaho. Iso nga ikuyog ko kuman ni Monre ijay syudad. Tano ar-arigen. Siyak, ti adakarbengan na amang kuyog kay ni Monre. Ta syakit nga ron tinangaw awirkan ko na panyang. Ay nawaw. No adda karbengam amang bayabay kan ni Monray. Adamot kanyak. Kat panagkunak. Dakdakkel ti karbengak ngam sika. Anya ti kayat mo asawan. Ay nawaw. Di kamit agsaon. Apay akas ta tinakunam. Ay nawaw. Malyong, kinapuno na. Nabayagan akayat ka akasarita. May papan iti da iti abanag. Ngam inururay ko ti umno apanawan. Ha? Ay nawaw. Malyong, ado ti kayat ko nga ikindawan iti pamakawan kada kayo. Sika ni Anaya. Kada kayo amin anasidag kanyak. Kang runaan ni Monray. Ay nawaw. Saan ka maawatan paniyang? Sorry, Malyong. Ngam no malagip mo, no api akanayo nak amang ipan iti sabong iti tanam day di Sir Luisito. At dadakkel ama kagapo, no apay ngar aramidak tikas tiyay. Kahit ko namat agapaw iti kinasayaat ni Sir Ken ka. Isungar aramidem tikas jay. Saan ay nawaw. Wan, ngam adapay na ununag ama kagapo. Anya day tapan yang. Sakbay nga ibagaak. No malagip mo atunggal agkasangay ni Monray. At dalat ta sorpresa, amaw-awat na. Ay nawaw. Malagip ko day ta. Siyak day chay, Malyong. Anya, ay nawaw. Sika, panyang. Wan. Apay nga inararamid mo tikas jay. Ay nawaw. Saan laasin sinanti kwarta na aramat? Tunggal kasangay ni Monre Sika tinaggastos ka na gijay. Ay nawaw. Wan. Ado ti ikidawak iti pamakawan kan ka. Iso asakbay ngagpunuak. Kayat ko pa'y dagkitaw iti pamakawan kada kayo. Gapo iti naunday apanawan. Apanagiliman ko kada kayo. Mabitla nga. Importante nga awag da ito Ay, malasong batang pa'y nga raw. Ay nawaw. Hello, Rukaw. Itayak pa nga mawawag kan kauliteg. Mapaya di mo sungsungbatan ti awag ko. Pasensyakan, kanakan. Amangan ngamin numangagdak da panyang ken Malyong. Malyong? Apay, at damot dit aday di ala kay Malyong? Wen kanakan. Kitno ka na yun nga umay dito. Anya? Talaga rupat kwarta na kitataw. Talaga di dan masinaan ni Monray, taamok ng almanin dati tawidan da itasamsamantong. Kaanakan. O kasano? Aramido mo nati ibagbagak ulit nagbaligo. Kaanon tupay nga ipatongpal mo? Di ka madanagan. Taitad ko kan katigatan ngayon karig. Kwa, Rukaw. Malikaw. Ha? Ni Ruko ti kasarsaritam iti silpan. No kasta. Amam no sa dino ti ayanda ita ay nawaw. Ha? Yag mo day ta silpan. Hello, Rukaw. Hello. Sumungbat ka. Wadan. Ngam di ka makapaglibak balikaw. Ay nawaw. Nangag ko abis mo di tangiwat mo.
Ni Ruko, ti kinasaritam iti cellphone. Manakibiyang kamot, malyong. Aha. Personal ko na ita. Apa asig gawatam ti cellphone ka? Yure agdarom ka ay nawaw. Amom ti ayan ti kaanak ka man niya. Kung nagtupay kahit asaan ka mapagtalkan, traidor ka akadwa ay nawaw. Agtal na ka man! Sikati agulimat. Dakal ti basol ti kaanak kam kanyak tap na mam. Gindidiam mo ka. Madama gayam kontak mo iti kriminal akanakam, sinalbag ka ay nawaw. Di tayo! Saps di ka pumano balik ko. Batanak, malyong! Dayta, inlakan ay nawaw. Di ka makapanaw kung naklagarodan. Iso nga ibagam no sa dino ti ayan ti kaanakam, balik ko ay nawaw. Daraso Mariela, delikado ta. Masapol ang makapanaw tan ditoy. Apay manen aya, Ruko. Pumanaw tangarudan ditoy. Tanangag ko'y tibanger alin niya. Inagaw ni Malyong ti cellphone ni Ulitag Baliko. Amangan no maisag makta. Imposible nga isagmak na tati ulitag mo. Di talaan mo Isong agrobwat kan. Pumanaw tan ditoy. Papanantamanen. Makaam mo ditan. Sumapul tay tinataltalgat basit apag naedan ta. Sana balit at damit lugan ta. Agsubli talaangan ijay mansyon. Ijayon ti paglemangan ta. Dadahol ka din ti ulom, Ariela. Si kamot lang ti mangisagmak iti bagim iti kasta nga ramidam. Ruko. Alhan, darasam ta agrobwat ta pumanaw tan ditoy. Papanantangaruden. Makaam mo nga ruditan, basta pumanaw tan ditoy. Di nakbugkawan Agruam kamatan namang bugbugkaw kanyak, Ruko. Aglablabas kan. Agul uli makaklaang ngam kunamlansig sigurado kamatan namang tagtagibasit kanyak. Katnuar arigan, sika amin ti akim basol iti kastoy a mapaspasamak. Padamad ka to kasta ka lang! Ruko! Mabitlaan! Dinakpanawan ditoy! Ruko! Urayan nak! Pakawanin nak. Panyang. Maawatan nak kuma. Siyempre, kaanak kaklat na dayay. Natural laing mit ang makariknak iti asikin kwa na. Panyang. Baliko. Sige. Nakadesisyon ako. Makitinulong kada kayaw. Rumbang laeng. Tano di ka makitinulong. Madaksan ka mat, baliko. Saan ka di matakasta Panyang. Di kay madanagan. Itudok no sa dino tayan daruko akana ka. Anya ti mapaspasamak, Tata Malyong. Apay akaslag subsubang kayo kada Tata Baliko. Ay nawaw, ni tatam abaliko Traidor talaga, ay nawaw. Ha? Amo nagayam tayan darukaw, ngamin limad na kadatayaw, ay nawaw. Kung sintidor dayjay alakay. Ha? No kasta? Matiliwan damang Ruko? Ay sapay la kumabaraok. Malagip ko man ang tinaramid ni Mang Ruko. Pinaigaman nak iti paltog. Kati kayat na, paltugan kayo. Nakabutbutang dayjay. Isu nga ron arinukar ti panagpampanunot na di ataw. Isu na ka ni Ariela. Pasurot ti demonyo dagijay ay nawaw. Tata Malyong. Mabit lang nalpasan na nakisarita ni Nanam apanyang iti cellphone. Asit gak bitwan, takasaritak ay nawaw. Sige, Tata Malyong. Awag ka man ni Panyang. Tay bagam nga akawin din ditoy. Apay aya, sir. Aday bagam kenkwana. Ada, iso nga awagan ko nga. Sige nga rod, Sir Samuel. Ngam no bilang tasaan pa'y ama kaaway. Ibaga mo ay iti silpon ti kayat mo nga ibaga kenkwana. Napinpintas no personal saritak. Sige nga raw. Mabit lang tawagak ni Panyang, Sir Samuel. Buwisita talaga day tamang Roko. Iso ka na yun ti mangirubrubo kada kayo, mami.
Ala, di mon guraan ni Roko, iha. Maawatag, tauray siyak. Saan ko na mapagsusurot ti pampanunuter? Talaga kit di adin mo ti agan na da? Isulaan ko mati maidarom. Saan kayo ko manakaraman? Naging lalaing tumot anangayab iti ulitag na iti ayan nyo. O anya nga ita. Kat papanan nyo nga rodan, mami. Jak amo, madama ti biyahe mi. Madanda na aganak. Kasla damang paltog ka na kami. Kasla damang tambang ka na kami. Kasla... basta, madanda na aganak. Iha. Relax, mami. Panunutan nyo ti salon at yo. Sige. Bye. Taumanungat dito ni Roko. Bye. Bye, mami. Aganad kayo. Ay, talaga ama din ti mapaspasamak. Sapay no kastoy amalagip ko ni Uncle Samuel. Sumgarak. Nataymot nga mingan. Ngamapay ang nakitak pay laang. Makapadanag at talaga ti kastoy. Kaslaak mabagtit iti kapapanunot. Buwisita talaga. Agsasarunot ti malas iti biyagmi ka ni mami. Apay ang kastoy. Ay, Sir Samuel, ladingita, ngambisi ka nupay ni Panyang. Saan pa'y laang makaawid di taul? Ano nga umay. Diyak mo, sir. Sabay kaya't ko ka makasarita. Diyak kayatan nga itantan pa niya ito eh. Ay, sir, no anya man ibagam laangan ay iti cellphone. Parehas matladay ta. May mayat no personal. Makaamo kayo, sir. Kaya't ko mamanan ti rumwar. Ay, saan? Ay, sus, dandani talang arudan na isagmak, Sir Samuel. Nakita na ta ni Ma'am Angelay. Hindi ay mansun ti kaya't ko mapapananta. Anya? Ala, anya nga'y taramidan ta ijay. Kaya't ko kasarita ni Angele. Kaya't ko makita. Anya? Ay, so sir, intarayan talang arudan. Sa ita, kaya't mo makita? Namiris ko. Asana rumbangay lamangak ti kanakak. Iswa kaya't ko kasarita. Ay, saan ka mat amaw-awatan, Sir Samuel? Huh? Diyak amaw no niya ti kayat mo ama pasama? Ay nawaw! Talaga nagalis ti biyag dagiti tao. Ay nawaw! Nagalis to da nakapanaw iti lugar na naglembangan da. Ngam imposible adin to agpulo dagijay tatang. Addan to lat pagpuluan da. Sa bagay matkit di ay nawaw. He, basol day di abali ko ti amin. Traidor day jay. Ikakumiti pagnakmanlakan. Minanawanak lang amin ni Panyang. Ay nawaw. Ala, baybayan yun. Patsyak asaanan ang makapaglamang dagijay tatang. Taalerto dagiti kapulisan amang kumagkadakwada. Ayop dagijay Uray sa dino apasit tilubong ti paglemangan da. Ay nawaw. Di dan to mailemangan ti nagbasulan da. Wan tatang, pudno day ta. Sapay, ay nawaw. Adaw tinaibagan ni Panyang kanyak apakaborbor sa aklaunay. Ha? Anya na ibagana, tatang? Mainaig ka ni Monrey. Ay nawaw. Kan itiday di Sir Luisitaw. Apay, tatang? Saan mo't nga ron anay baga amin ni Panyang? Disturbo mo't jay cooler ang nangawag kan kuan na. Say di kuan, kas jay mo't tinapasamak. Iso na tagaptan ti panagsarita mi kan ni Panyang. Ay nawaw. Tatang. Sa bali at talaga ti agtarta na iti panunot ka. Ang amwak to pa iti amin. Palutputak pa ni Panyang. Patsek nga do pa iti kayat ni Panyang nga ibaga kanyak. Ay nawaw. Itay kapay lang nga umanunget kanyak, Roko. Anya kumangay ti basol ko iti daytoy.
Kasano? Makapasurong kamot ngamin. Inayadamot at agpataray. Kasla tala tumay tayaban iti kasta pampamayam, Roko. Anya kamatan. Patayon nakmat iti nervyos. Wisit kit diti kasto ako nagbiyak. Anya kamatan. Isardang mo tilugan. Tadum sa agak, Roko. Apay ko mga isardang ko ay. Dadal ka din ti olom, Roko. Di mo partakan ti agpataray. Tamangan no madisgrasya ta. Basta kumpet ka na imba, Gabriela. Makaammo ditan. Basta kasto dinahit ko pa nagmaneho. Wartap no makadayo ta dagos. Roko! Anya ka kadi? Di kaag-overtake! Datra ka masabat na! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti umadanin panaggibos ti nobela tayo anapauluan. Ti Gasat. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Tigasat. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.